رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat yang sama. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Contoh, ya? Baru dua. Muqaddimah tadi saya baca Syekh Mashari, yang satu tadi Syekh Syurim, Syekh Mahir Al-Mahirqi. Seterusnya kita terbang ke Madinatul Munawwarah. Siapa yang rindu suasana bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, ialah bacaan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Hudayfi, imam yang tertua di Masjid Nabawi. Baru baik sakitnya, kita mohon doa ya, semoga Syekh bertambah sehat dan bertambah kuat insya-Allah. Syafa'allah. Syekh Ali Al-Hudayfi. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Itu bacaan Syekh Ali Al-Hudayfi. Bacaan imam yang popular juga, Syekh Abdullah Al-Matrud. Kenal? Siapa yang kenal Syekh Abdullah Al-Matrud? Ya, saya akan baca surah Al-Mulk dan berbagai bacaan. Bisa? Bisa? Bisa ya? Okay. Surah Al-Mulk, Syekh Abdullah Al-Matrud. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Itu bacaan Syekh Abdullah Al-Matrud. Bacaan Syekh Abdullah Al-Matrud, dia niru Syekh Ali Jabir. Bukan Ali Jabir yang di Jakarta. Syekh Ali Jabir imam tarawih di Masjidil Haram, rahmatullahi alaih. Syekh Ali Jabir imam diraja. Bacaannya sangat strict, sangat laju dalam solatnya. Kayaknya Haji Nawawi ingat kan Syekh Ali Jabir? Kayu mungkin. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين. Dia agaknya lain. Jadi ada dua pemilihan bagi kita yang minat dengan bacaan seperti ini, Syekh Abdullah Matrud dan Syekh Ali Jabir. Yang tengah-tengahnya Syekh Abdullah Basfar, bacaan dia mirip dengan Syekh Ali Jabir. Seterusnya kita selalu dengar bacaan ataupun azan dalam MCTV ya.